Thangway Bandaleba, Cheirao Ching Imphal East ki Marjing Polo Complex Tamiamna, Sanaba Yaraba Open Gym Ani, Ngasi Honabi Matung Inna, Chief Minister and Biren Sangado Namiyamda Sinakre, Chief Minister's Indigenous Martial Arts Academy Gimakada, Manipur Lenga na support Todun Hangdokiba, Zim Singadu Ubada, Chief Minister na Apen Bafongdoki. Chief Minister na Haikibada, Ngasi Hangdokliba, Miyamgi, Lantumasi, Niyom Chumna, Sizanaba Made, Senanaba, Police Personal Tamnaba, Marilenaba SP da Kanghanki, Sangabagi Taramadu Lawyer Matung, Sagol Kangjay Asaba Mitamgi, Paikat Liba Tabag Taram Singh, and Biren Sin Kipakaloinana, Lakliba November Tagi, Ahan Vachayol Fawada, Hai Riba, Mitamasi, Loisanaba, Marilenaba Singh da Kanghanki, Loinana, Mantri Pukrida Paikaliba, Manipur Police Headquarter and Civil Secretariat Sabagi Tabag Taramsu Yangsinki. Ngasigi Kongchat Aduda, Thangmayban Kendrigi MLA, Gates Joy Kisan, Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar, Additional Chief Secretary V. Vumlinmang Amasong, Tourism Director W. Ibuhal Susarukyaki.